What's up mga bisog? Welcome to Bisayan Tagalog channel. So karon gutom man ko. Happy Holy Week. Happy Holy Blessed Holy Week. So ngayon ta karon og breakfast. So karon ta og buwad or tuyo or dilis and egg with tofu. So start na tayo. Buwad tayo. Kamansi. Hilaw-hilaw. Buyas. At buwad. Dilis. What's up guys? Yummy. Solve na.